ठुगु ज्याझो या संयोजक रत्नमान डङ्गोल कार्य समिति दुज जापु समाज यला स्पोन्सर्ड बाई नेवार जागरण मंच जापान नेवार समाज हङकङ दक्षिण बाराही इट्टा उद्योग बानेश्वर ललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर स्वर्णिम मल्टिनेशनल ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर जो जलपा जी अनुप साके नेपाल मण्डल टेलिभिजन या कात्ति प्याख विशेष जाजो छ लसको छ या नाछना यहाँ यथ यलाया ल्याको स्थित कात्ति दबली कात्ति प्याख जुया चंगुदो थय चले चित यहाँ यथ सुगु कथया प्याख जुया चन उके जानकारी लिसे प्याख सिगु न्हने न्हबया चना गु हेजुला वय चले वंगु शनिवा युद्ध कला सिगु न्हने न्हबया गुजला युद्ध कला छगु उत्साहरण या बाख लिसे स्वापु दुगु ला चिता जानकारी बिहेत न अथे हे उत्साहरण लिसे हे स्वापु दुगु मेगु छगु प्याख ख देवी प्याख गुगु प्याख वंगु 28 गते आइतबार कात्ति दबली क्यों गुजला देवी प्याख अंतर्गत द्योला कव ख्या भैरव कुमारी महालक्ष्मी प्याख क्यों गुजला कात्ति प्याख या विशेषता जी न्यामले न थया हे चुना छगुला स्वसव चेद न्हव निशे संचालित थुगु प्याख ख सिद्धि नरसिंह मल्ल देशे शान्ति व्यवस्था कायम जिम्मा थका सञ्चालन यागो ठुगु प्याख ख तान्त्रिक विधि आधारित प्याख ख अले मेगु विशेषता ध्यामल धासा थोट छगु थुजागु प्याख ख गुकी महिला गु चरित्र ख गु क्यारेक्टर ख वन पुरुष हे उकी मिति गु ख अठे ड्यागु सम्पूर्ण थुकी कलाकार पि पुरुष हे जी चाहे वो पुरुष चरित्र जीमा वा महिला चरित्र जीमा पुरुष हे महिला या वेश या त छौ वेशभूषा धारण याना जागो कठया प्याख किनेगु छगु प्याख ख कात्ति प्याख अले लिसे लिसे ठुगु प्याख या मेगु छगु विशेषता ढामल लासा सम्पूर्ण जातीय तायु छौ एकता न थुकी केना छंगु दो थुकी हरेक गु महत्वपूर्ण भूमिका त दु वो सम्पूर्ण जातीय त छौ छौ भूमिका थुकी बिया त गुजला जस्तै बाजे या नीति छु छौ नेवा जातीय यो भूमिका अथे गु कठैपटि थुकी नरसिंह या अवतार का यु ख छौ राजोपाध्याय वेकपिन त थुकिया छौ दायित्व बिया त गु खसा अथे दैत्य जीमा चित्रकार जीमा अथे कृष्ण जीमा श्रेष्ठ वठे देवगण जीपिना विभिन्न जातीय थु कठयुपति छौ विभाजन वा छौ कठयुपति वेकपिन द महत्वपूर्ण भूमिका थुकी ब्यातकुन चिस खना छना वो कारण न थो प्याख छगु महत्वपूर्ण को प्याख जुया जुला देवी प्याख लिन द्योला वेकपिनि गुन थुकी प्रस्तुति दु लिसलिसेन जिन नाच राइथे सम्पूर्ण जातीय तायुपति गुली बाजा गुली कलाकारिता गुली नृत्य हरेक कथयुपति वेकपिनि को भूमिका थडुगु हेजुला गथिकी जिगु करनामे दय जात्रा सन हरेक नेवा जातीय त छौ 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 भूमिका ब्यात थे ठुकिन उ कथ ब्यात को दुल थसगु दसु ख नेवा एकता योगो हजुर छित ठौ नेपाल मण्डल टेलिभिजन या ठुगु कात्ति प्याख विशेष जाजो छ देवी प्याख केनेगु जी अले देवी प्याख या विषयले जानकारी न बिगुजी आइतर हास सुयादि छ ठुगु प्याख
Dasmen apa cito thonyo devi pekhala tane Krishna Pravesh sire thonga tane diola pekhauli nga tane kha pekhauli nga tane koma pekhauli nga tane jimi devi nite mal bhairo malishmi balkumare some pekha thauron taila westa da phetna jimda na pojai upojai shire nga tane ale jibhana tane bhairo pekha juitangodu tho pekha tane usa harani antargate lapde tho devi nite pekha kha okay tane diola gadi che tane diopa chuni benjulo tha che barphana diola do balkumare na diola do ibe tane diopa chuni bega diopa chuni be je imda tane diola ga tato ko kha ale thuke tane na ime nya laune ma be duka nya laune tane na be diola ye ime tane sampati yana tane tho nya laune hoga nya lana tho bajatale be pehauli ale pehauli shire thonga tane ale tho kha pehauli kha na tane nata sore thana do ale cho tho gona tane dev pinthana tane koma kha tane jama khona tane jawa tane koma tane khawa tane kha tane ga Nhà chỉ là biscuit là biscuit quoi. Bữa chỉ đảo cả. Nó nhá mà đó. Uli ta ta kai la ta. Ame kusiun manika. Kau. Hati harga kau.
Meu tapak kebun mani anu tiang sohon. Tianu to tianu muda se sudah. Beda nyawa lawan mani. Konu sa no. Mari data. Mari. Ezi aji thana yakna wana se ga mujura. Uno lah. Ono acha. Nyawa lawan ganla santa. Sa tu. Punya lah. Santa cakap no. Cici kaji so. Saya mau ketemu ini view kami. Kaji so ya. Nyawa ada kaya ni. Eza juga nya so. Dalgira taso yoga. Kasih orang malah. Semua saya mau dia. Kamala. Kuno jiwana se. Onjel lah. No. Ganla santa. Makani no. Kah.
छौ चाहिँ आधुनिक ठाउँ पनि चले जा छौँ बी बोइङ प्याख ओ बी बोइङ प्याख थोए प्याख सोया चाहिँ बी बोइङ अनुसरण या होला उन चिस अनुमान या पुछाएर छ तो क्योंकि न्युगो सुगु जग मको यको आठुकी चाहिँ अझ घटे चाहिँ नापनापा ए पिसा याइगो गु छन चुया प्याखौली अलेहन छपलाट चुया प्याखौली यो थियो चाहिँ यो दो गोली मेउ अझ बजातुनी चिल ओ चिल त्या चाहिँ छ अन्दिका यही आठो चाहिँ भरिजा थाना ठाकु रिस्क जुया आठो यही सेनी पिन मर्याउन उठके अले नापा कम चाहिँ भन्छ एरोटिके ख एजुले मन ल्याम चाहिँ त यन ये पिसनी अले गु अब डेभलप मस्ते त अझ ने पिसनी चाहिँ अब न्यान लाइगो अभिनय जु किनी व न्यान लाई इले मस्ते त साबे ने पिसनी वो ele wo must wo me pekne siwe wo thongye pekne must apoe उपस्थित जी इमसन शिव डे प्याखन ढासर कि वो मस्त चाहिँ ठाउँ ठे जी ढाइसु एजिया मस्त चाहिँ ठाउँ मेले चाहिँ मस्त उल्दै मको ठाउँ दिने चाहिँ मस्त अप ठो उपस्थित जी कौ ख्या चाहिँ छौ चाहिँ रक्षकै रूपमा खट म लागु कौ ख्या मेपिस चाहिँ उइट द्यैट सुन या बफै किसिम कौ ख्या न चाहिँ रक्षा या लागि देवी प्याख अले गु चाहिँ नाट्यश्वरी जुल अले छौ चाहिँ भतिजा तान्त्रिक दियो पिङ्के चाहिँ उ ख्या कौँ त दायाँ बायाँ चुन्यो अपो दियो दिएको दै जस्तै अस्तमार्ग गर्न दु अस्तमार्ग चाहिँ नवदुर्गा चाहिँ अपो दैका थियो जो त्यो गु आ सोम दियो त क नवदुर्गा अन्तर्गतै लापिन दियो जुल भैरव जुल बालकुमारी महालक्ष्मी एजुली उके ख्या कौँ ठुके उया गन्ने रूपमा के त कारण ठोयाको देवी प्याख उसाहरण अन्तर्गत या छगु प्याख का गु उसाहरण अनिरुद्ध गुम श्री कृष्ण या छे प्रद्युम्न का अले नप बाना सूर्य म्या उषा एपिनि मिसे यो त्यो जुया गु उषा चाहिँ मंसे खनि म अनिरुद्ध या त ठुके बाना सूर्य दरबारे बनाहेरुगा एबी गु प्रेम लीला चुनाचुनी इले बानासुर अनिरुद्ध खनिले ओइटा चाहिँ छौ नाग पासा चिना ओइटा चिना तै अले उगे इले बानासुर
चिनातौ इले अनिरुद्ध थ बचेजुको लागि थ वो जाल नागपास मुक्त जुको लागि देवीय त पुकारिएको छ चाहिँ सो नृत्य ख अले ठो नृत्य चाहिँ देवी नृत्य देवी गन्त गणीय रूप दिवला जुल अले ख्या कौ थुपी सोङु चाहिँ देवी नृत्य गन्जु कारण ठौ दिवला प्याख कौ प्याख ख्या प्याख किन्नुका अले लक्ष्मी लास्ते भैरव बालकुमारी अलिसे अले महालक्ष्मी सोम प्याख हुले अले ठो प्याख ढुङ्का निया निथे सुरुवात यहीले कृष्ण गणीय प्याख हुनुका अन्तिम नै कृष्ण गणीय प्याख नेबया प्याख कोचाकी अले ठुगु प्याखने चाहिँ दक्षिण नेपिसंगु मस्ते त नेपिसनिगु अले मेपिन्त न नेपिसंगु अति नेपिसंगु थो प्याखने जिस एकदमै संरक्षण व समर्थन या माउन दु सरसको नाच नेबोगु प्याख गु एकदमै थाको आठौं कुनै ढाएको छ एक्रोब्याटिक नबलिसे स्वापु दुगु प्याख ठुइटा चाहिँ निरन्तरता बिगु लागि एकदमै थाकु ठुके त एजुली ठो आई ल्याम्प पुस्ता पिन्ता चाहिँ थो प्याख चाहिँ अझ यही पुटाइ थो प्याखने चाहिँ ख्या विशेषना ख्या वो कौ एकदमै आयो नु पुस्ता त लुएको उ इले चाहिँ जुगु सिजना जिया चौक आयो नु पुस्ता त उले ये बिसुनी
थुगु ज्याझो या संयोजक रत्नमान डंगोल कार्य समिति दुजा च्यापु समाज यला स्पोन्सर्ड बाई नेवार जागरण मंच जापान नेवार समाज हङकङ दक्षिण बाराही इट्टा उद्योग बानेश्वर ललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर स्वर्णिम मल्टिनेशनल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर नेपाल मण्डल टेलिभिजन या काति प्याख विशेष ज्याझो छ छिस स्वेया हे दिला देवी प्याख वंगो आइतबा थुगु प्याख काति दबुली छ क्योंगो जला काति दबुली छ न्या निस्ता थुजागु नुगु नुगु प्याख अन केना हे चंगु दो काति प्याख अंतर्गत या तिथि लोक बाखली आधारित लिसे विष्णु पुराण व कृष्ण लीला से आधारित थुजागु प्याख त केना हे चंगु जला ओके छिना छासा थुगु प्याख स्वेया दिसा ले नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे थुगु प्याख छित निहने केने नीति जी प्रायोजक पिनिगु संयोजक पिनिगु यको हे महत्वपूर्णको भूमिका दु वेकपिन्त विशेष शुभा बियाचना देवी प्याख अंतर्गत देवला प्याख अथे कम ख्या महालक्ष्मी भैरव लगायत या प्याख छिस स्वेया हे दिला अले थुकिय विषयले जानकारी न छिस के हे दिला कने कुनु जलसैन या प्याख जुई ओके जलसैन या प्याख जना हाकना वे गुहेजी तर वसुया नि हो जी नाचा धैथे थुगु ज्याझो या त छिगु निहने तक ठेंकिया नीति संयोजन या भूमिका मितादिमा लिसे प्रायोजक याना दिपिनिको ना जी अवश्य न क्याहे माला थुगु ज्याझो या संयोजक ख रत्नमान डंगोल वेक जापु समाज या कार्य समिति दुजा खसा अले थुगु ज्याझो छिगु तक निहने तक हे या नीति प्रायोजन याना दिपि ख नेवार जागरण मंच जापान नेवार समाज हङकङ दक्षिण बाराही इट्टा उद्योग बानेश्वर ललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर लिसे स्वर्णिम मल्टिनेशनल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर वेक पिनिगु प्रायोजने थुगु ज्याझो छिगु निहने तक वया छंगु जला वेक बेता युकेको सुब्याब्युसे काति प्याख या निया निथया गुलिना प्याख त दुव छिगु निहने छिसा थुगु विशेष ज्याझो पाके केना वया छना गुहेजुला अले उखिया जानकारी न छिटा बियाचना गुहेजुला थै त थासा जिबा करेना प्ला सुब्या